kimami may lumalangi me boro-boro ko tayo sungan ya ram kimami sama itu turang ay ma vending dai sa andre ko malolo oro me bici kimami turang na singani kuah me ba bini naga turang ni ronyo ni talebi kimami kumai kimami sawawa tale na ka vending dai na kalo muni boso vi kimami tali chuko na kalo ni rani kimami rongo dalam domo muni ni bagarota kanangeli lo mai kimami na ka gongo gona ni mami ngangande no hukumi chisu na ni mami turanga ka ni mami wamura. Amen. The last message is always the best message together in one whole day, and you will never forget when you come back the next chapter. Wakasama bimbi membala tu chiko na ngangande na turanga mendarara mamai to sign up for Jesus. Vikavivi ni kalu bibi vikenda ya pokongge kino nondambula ni tiko endona ka kandondo me bagarita kimai ni vos chiko na turanga mendararama kobuti chiko kina vida na pakananan liliu matai ni osa sireki karuani sa beauty ko endon na buto osa loko buti ko endon ni lako sa chiko vei ko na kaukawa meron nyo pagarita ka kina na Kristo eno no mambula nindarida na bakasa mongo morara mamai kaulisyo ko na bakasa mena ene pagtiki po na wasienduan at kinetolu kina ba kaya da na mother ni Vembuli during the creation week when there was darkness, complete darkness all over, and God began the creation by commanding the light to come. And God said, let there be light, and there was light. Sanga motor na pagananan niya, and nandun na madobo upagarola kawayan. Bolembole to be bold for Jesus. And nandun na bura-bura buto-buto, and naturo toka ono na singa, merawan ni bagarara mataki. And nabi kayo ko sa na may onakautayan. Na mother ni Vembuli, when God commanded the light to come, and the light did come. Iyan yung una yata may kina nararama, when God saw the light, according to the Lord, it was good. And he separated the light from darkness. And the maraw ni talita ka nakalo na kinayado may nararama. Baleta ng buto-buto, umbiya ito na bura-bura, niya daw may nararama, erida na kalo, ni binakasar. It was really good. Kachiko kinaso ng boleng-boleh liliw, baleta, nangun lang may kinanararama, there was a separation. Separate ki was say nararama may ng buto-buto, which means darkness still exists. And at siko nga ng buto-buto, but the difference will be experienced when the light came in. And when the light comes,
Indona kai tali ni ngai loreiki na wakawina ka ng buto-buto. We can explain how darkness it is if there is no light. Nanguna talaga lang may kinanarara, masara ni ngai mga madalata, kinichi ko ng buto-buto. Paleta ni ngone tu kina ng buto-buto, ala ko may narara, mga ito nakalo, binakada ka Kongo. And the light comes, it was good. Ya, doon na kami nakako yung ulit niya sa chikoro ng buto-buto. Kay basi ka may nararam. Nararam tawasitan niya may buwan ng buto-buto. Kinabalambali, ni binakachi may kilay nararam, ha? May lauray-raway liw ng buto-buto. Kailan yun ni Sara ni Siamate, you can connect that. If you want to see the light, first you have to acknowledge that there is what? Darkness. And we can say that it is shining when there is complete darkness. So ni Sachi ko nararama, sanang kay Lore binakatalangame ng buto-buto. And when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. When Jesus was in the world, kako ayaw nararama ki burubura. E nangono chika kinoko e ng buruburungo. Rauni chiko koya e na singalevu, rauni chiko koya na matakalalay, rauni chiko koya e na kavi singa. But nakai tuko na chiko koya e nangono chiko kine burubura. I am the light of the world. Yana burubura ko enda chiko kinango. Tomanda ya chiko kina ng buto-buto. Kena binakachi may kilay na rarama, tomanda mo kila ni chiko talaga ng buto-buto. Yan nangonen basi ko may kina nararama, e kilay lewo nandun-dui, and there was separation. Rosangay may vitawasi. Bolen-bolen na mga doon goya. Chisu tukunen na nungo chiko na buro-buro, oyaw na kaya nararama. I am the light of the world. O ira talanga karananuma mera muriau, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Nadapa na kai ko baka nananukina na madongo mona da kaba. Yo chisu sa tukuna chiko ira keder na binakata mera murikoya. They will never walk into darkness. Erna senga bakandua ni na lakotale ena mbuto-mbuto. Di na nga ni na chiko ng mbuto-mbuto. Yer sa anding ta kamera mbiuta ng mbuto-mbuto kamera sa alako ena na. Ena rarama kinabalambale vyo kani. Nang buto-buto sa irakede erasanga ni via lako vata kere Chisu Kristo. Baleto iranga, those who want to follow him will never walk in darkness. Kinabalambale. Nang buto-buto na solengi ko chiko nga kaya wakao siyanga ni via lako vata kinarara. Uira era siyang ni via solio todo kono non rombula ve Chisu. Uira era lo mana chiko nga ng buto-buto kena lasa. Uira ngo era na tiko nga ng buto-buto. Kanabina kachimendua na ibaka sakure ni nomu
dingin-dingin mo baka habalatikina mo dingitaka en dua na dingin-dingin kaukawa. Baleta sabakan din tagitu may naibagat tiga bu niya sa tutu at ito narabuto-buto. Basi ka may nararama kay ito ko na naturang ay totokan ko. Siya nga ni Kotatani ni Nachiko nga ng buto-buto. Nakangasang kay nakawa nakalo saan kay sulya ng alala wana tamata me chusta ko de me lako kina. Yo chisu sa tukuno ko ya. Baleta nga niyo sa may wunirara may bura-bura o kaya nga hindi kita ka memoriaw wana tamata ni sinibya lako tala ng buto-buto. Baleta sana chiko viko ya na rara manimbula. Yata lendo na veta nimbula dedere kaukawa renre menedo vendol teman. For a person to have the light of life. Karoninda tukuna ni samay delicate takikia naturang o chisu naka eno nga naka kilenga kinokoya. Who is the light of the world. Now he is telling us that those who follow him, those who make the decision to follow him will have the light of life. Ni vamadala ni vimbuli vichoni, na choni na wasendua na kine ndua tolu kina lima. Gona ka ba madal tako choni. Sadaka ba nakakede nga ako koe? Sisu, yana bimbuli, mauna ni bimbuli. Sinindo nakaeda ka mesinda ka ba koe? Sisu. Tuwe koe ng bula? Sisu. Nararama ni tamata ng bula? Sisu. Udi nararama. Asa dilaban ng butong-buto nararama? Yan ang butong-buto sasya nga ni kunya. Natapa ni pakamadala ni buto-buto ke vichoni. Tuno kaya. Na buto-buto na siya bakanto ni pakamalumulumuta kasi pakarusana rarama tuwa na kalaw. Sasanga may liw sasanga tali ni ocho chiningaw na nasanga nga nirawat. Baleta ni sada kama nakakeda nga ko koya sinda nakakeda ka me sinda ka ko koya tube koya ng bula nararama ni tamata ng bula di laban ng buto-buto nararama iyan ng buto-buto sasyangan ni kunya ang ngauna yabalataki na nakalaw na ipakasarin pa rin ba medakaba na nona dakadaka ni beba mulay sinindo taro bara ang ngauna yababalaki na koya nararama ko ng buto-buto siya ni kunerawa. Sinyadabaray ng buto-buto na level ni kaukawa ni Nona Vingaraywa kaya na rarama o Chisu Karismo. Di na nga niya sasanga ochi, nasasanga chiko, yake, baka hindi taka chiko wikenda, nabibolboluchi, kaya na vitang na chiko na singaliw. Siya mani na baka na Nona sasanga chiko, kaya na tuwing buto-buto, me control taka talararama kanina rawa ni ngona introduce tak may kinararama mani bakatigu na kalubakati ko ito ko na vinako ko. Jesus is the creator of light. Sinindo na taro barawaya sa kautatani may wichis. Nararamang ko rabyo ka ni turang kinmarama na madobongo. Kaya bakay ko sa bakatara may dilabi ko yani. Kahit ko na bakasa mo ko na suliwi ko ng bula. Kaya mo sa bakatara, nararamang ko, momuria, nararamang ko na bakararaman ka na numubula. Kaya mo sa bakayo, monrola ko bata kaya na tuwi nirarama, o na siya nga talin nyo na lakoboli, ng buto-buto. O kaya sana, kautatanin ng buto-buto, na numubula.
Na mbuto dava nga koi kondau sika lutu rawa kina. Na i vala na le levu lalai dava nga i kondau te maki waka rawa kina. Ena madho vongo nyon dingi taka na rara mongo. Na mbuto ya ena yawa tani mai vei. Ena tiko na mbuto ia na sianga nga ni na toru viko rawa. Sianga no nona koukou ang baleta niyo sa tubata kay koya na tui ni raram Jisu Kristo. Kono po na turang marama ni bakang bulay ang doon na tamate na linga ni kalaw e bakang bulay todo kasarangan na nonang bula. Ni doon na tamate e bakang bulay koya na kalaw kamarro na koukou ay bakang bulay kina tamate aravyo ka ni dorbo ke no ngone leo ena sianga ni na le suba talo ko na bulan buto ka ba mbulai mai ki ya na ka we ba kur muitaki ke na ka kuko e tiko wana tuini raramo Jisu Kristo e wa kausa kaya ena ba tonga na no munding ding. Jesus said, whoever follows me will never walk into darkness. Na kalau sa komanta ko siya na ngona ni buto tu kino na burubura may basi ka may narara e siya nga ni may wakadala ka siya sinibaka yung balan na kaya na-introduce tayo may narara maya paleta narara maya e chiko kina na koukou ni kalau narara maya e claim takatalanga kina na turang o Jisu ni chiko na isyama e na koukou e anda reida e na ngone ni vembuli karani da kawatalanga o Jisu e na nonambula indua e so lengi tu na rara buto karani baka rara mataki siya walanga ni baka rara mataki rani bambulay ka bambulay tau dokusar yana buna ka kino Paula yana karoni kornida lima chin kawitu ke bukain dol tamata sa atu batikede Kristo sa ayali na lang kamakaw sa ayado mebo he becomes a new creation. Yana koko ko chuka na rara magoro yokan. Yana taro. Yana bongi binagani kuwa. Have you allowed the light of Christ to shine into your life or not? Iko sa wakatara me di lawi ko na nararama nei Kristo e na nomubula sisa. Paleta ninda sa kila na kada kawa nararama ko. Yana wune kachiko kina na turanga mo rarama mai. Yana wuna e da kawa kina na kalau na nona viva kandei taki ni viva ambulai me tauda ko nona viva ambulai balete chiko kina na baka nananu kina mbole lebungo ni dingi e na kaya ko roni da kaba kina kaya roni baka we lego kina na buni da te maki ko kina makaku ni adoba na kabi bakurumbuita ke roni da kaba ko na tuini rara. Have you allowed the light of Christ to shine in your life tonight? Baleta ni o koe nandau koutatani nandau buto ni bala da chiko talanga vei koe na koukaua e wakasuduma vei ko na rarama koe siarau ki no bura mai nei wakatiga ue na madao ni vembuli na rarama talanga angora viokani na rauni na maroi ko mo kakuni na sikolutu wakararau ki na enei bala da kena buto ni mbula kedenga. Kena tarenda na tarong. Kaya pakasanda, pakatara, me di labi kenda na raramago. Nei Kristo Jisu, na dabo na enda sikalutu chukungaki na bakawasama. Na dabe ngalele chukungaki na nonondambula ena bei kam buto kedenga ni bura-burago. Dabe yale chukungaki na Kristo ena nonondambula. Dabe mbuto chungaki na nondarai. Dabe lega chungaki na nondarani lomana na kanda.
Keva ka sa dila weekend na rarama ni Kristo. Kaya na tsoni na wasi tolo tikine rosanga ulu. Ni sa data na rarama ko koya andua sa iwala da. Asa siang nila ko may kinararama ndiyan nang kay kunay na nonadama. Yana mo na turang kinamarama elewu era sa sereke may nang buto-buto karasika luto chuko nga na iwala da. Baleta, kanay wala dam. Era bina kata chiko nga nang buto-buto. Baleta era data chiko nga nararama. Baleta ni resini biya lako chiko nga may kinararama. Era biya chiko nga nang buto-buto. Baleta ralang kataka, kerangkay may nararama. Kay telekuwa wana turang. Kesa koya na kanaya da meda mesa ipo kamanduani non torumay buwana kalau. Mesa baka tawo taka ka baka manumutaka na non sa sanga chiko nga. Palati niyo koya na tuini raram. Kesa koya chiko nga na ipo madala ni kamen bale chira eran daw sikalutu baka wasma. Baleta ni ratata nga meron daw lako may nararama. Yan na numero biyo kanyi. Kesa koya na baka nanan yung tasana la kau bakede na kabini kuwa. Ena lenga tagi baka libusar na rara may chikubiko. Kemo ka o nanuma mo sana chiko nga ena buto nyo sa kila chiko na karin da kaba na rarama kila o iko endo na ibagarere ena buru-burungo. Isang nila mga rero, iran daw kanamaruana, iran kanangayas, iran daw walitakas, iran daw mga bitali itong karitaon. Na ibaga rere, baga lebu tondo, na buru-burungo, uira kara sakila, nida kara kita katiko nga. Kaya na po, naturak ka na marama. Ni ngaw na komantang kina nakalo, nararamang ko menggay ito ko na nakalo, totokan din na nararama. Balete, kautatani sarangan ng buto-buto. Tawa siya sarang ako ng buto-buto. Yan na lang bendor na kao. Kaya baka ko'y chungo na ibagaraw ni nonda rumbula. Kaya baka ko'y chungo na kandor ng bayita kabatale nang bungi ngaynday. Nindoro suka ngay ki. Kaya baka ko'y chungo na kaya na may zakatali chungo weekendar. Kaya singa tambo mengo back to square one. Every Sabbath back to square one. Nadama mendaw na kaba. Dorka kunya lelay rabyo kani. Masula kira meroni rarida na tali nimbula na rarama. Masula ka baka lebu na non rambula. Ira randaw sikalutu baka wasuma. Merakila na dhani mbula enam buto-buto. Yana kame masulanki. Yana kame ngarauni. Yana kame ndavital no taka baka bubale baka bewatini. Da. Tula rakira baka vinagakina na lubenda. Na vinaka nimbula ena rarama kena baka ndomo mbula rerebaki nimbula enam buto-buto. Tauranga na kaukawa ni kalau. Kebo ka sa rao ni tukuna ng usu chisu. O koya ka tukunye na bola ni choni ni sinindo na kadaka na ibaga tingabuwe sininda ka wo koya. Ka tukuno koya ni binaka na rarama na nona lakumay. Dhabo na ndrendre wana turanga ni ndua sa ndrendre. Kasabakila na baga ndomong bola ni mbuto-mbuto. Sa sangang bola chiko me lakumay na rarama kay ndrendre chiko may. Kesa rani na kawa na kalau kesa rani baga reitaka na kalau. Na koko ichuwa ni wasyo ko ng buto-buto kinararama kore ni bombulay ko talaga yan nabunoy ko selingi chiko kina na bunida ito na kaya binakata na kalau mesa baka raramataki na nonda itobo nonda rai nonda mbula nonda viwe kanya sa kakuha nindang mbula chiko ng mbula buto-buto balita ko ng mbula makawa Gornambula sa tukuna na kalau nyebina kaningay may nararama. Kan balambala ko sini binakatan mendo besugi juga nang buto-buto rabyo kani. Au sabo ko mamas yan mga kavindinday.
Nindala kuwe nindona madovu. Please, I beg you, as fellow Christian brothers and sisters, respect the work of God in you. Maroroya na daga ni kalau sa kaba veiko. Enda sa sini baka tokai chuko ninda ngoni ni mbuto. Enda sa ngoni ni daw. Ngoni ni rarama. Verse 19 na kaya. Iyoko kwengo era sa rubikina. Ni sa lako may nararama ni kina burubura. Ara sa vinakatanga ng buto irotamata. Kadata nararama ni sa dhana non daw. Non rivalval. Kipo kai kono numa mona le suba chiko ngana mbuto turake na marama. Rangoda ba vinaka. Na mbuto ngore na koto chiko maindo na vidun rubileu. Darkness will bring a curse on you. Baleta na darkness a condemn takochi na kalo. Ya tuna bura ena mbuto. This world was covered in darkness. But when the light came in, God says, it was good. So nadava tele na buna tura kina marama enda via lokoba chiko kina nambula baka mbuto. Sakya na ngona menda satu da ke menda mbula na rarama. Mado bo satu ngonda Victor linga taka ba uwale. Thorbo kina ngone lewa. Baleta na kalu. E kila ko na lenga na do weekend ke bo kainda tiko ngai na mbuto. Yang baleta ni tiko talanga ni nakini kalu. Ena rarama kota mai weekend sa no da kina nandingi tural kina maram. Kana chikina ona no wase bani kornida. Ni say kuana kalo ko sa kaili me dila mai na mbuto na rarama. Sa dila mai kina lome kito me dila yani kina na serau ni kalo. O ko sa vaga takile rawa ena mate chisu Kristo. Bole ane ka vendindai. Me dila yani na rarama ni Kristo na nomumbula. Me ranyodava. Dila sarayani kina bonua buto. Kendo na sere mata suri chikenda menda na tudaki me langa non de uchu sere ni mbere ni ngai tambe dona masu me mai talada kendo na singa tabu na kalu ene kabendina sa suri chikenda menda tudaki ndalanga non de uchu sere ene kabendina.
Yesu ko pati ke mami ndai na kalau. Kay tawana na ne mami bula me ke mami sangkanga. No muni rara mana kalau me dila mai me dila sara na ne mami bula. Me kota tani na buto. Me kota tani na kalau ne vesu. Me sulia na ngalala ke na baga diengu. Ver na luwe muni ara satu da ke tu na kalau era wara kana no muni kau me rala ko na dona maga wo. Ke mami sinra ni la ko dua turanga na buru ngo. Ni ke mami kila ni chiko na tuini buto. Ina wale na beba kan dei tagi ni bula ke na rara ma sati ko be ke mami. Ni ke baka nga tagi ke mami na kalau me ke mami dila sarayani. Kona ne mami masu ni ngangandre sa ba tu sai kina na ta muni chisu na ne mami turanga sa talanga me ne mami bambula. Loloma le muni kalau na tamanda ke na loloma chisu na lube muni. Baka diengu na beba kan dei taki. Dia lom ni na lo tambo me tiko bata ke mami ndenda iyo turanga me kakwa saranga ni muntu. Amen.